Kublai Fibro ki perlo perjor ki baju santanan senyap ki video hagar ke channel. Hendak bobo ya art ligi kendon pelai ke Manchester United yau Cristiano Ronaldo mentah kesemai ba unyelek kai nak no klub ba mon. Kaman United kelabo ya kini ki art ligi kendon kawai bat pelai u dakalon tang mentah kesemai bat ladau trek ro ban extend ya kontrak jengku harus nem arjar arusau. Katkum ki kubor belai yolum laong badai ke klub Atletico Madrid dai ke klub kebah kemade batrang ban yo sign yau Cristiano Ronaldo mentah kesemai dapat krero ban Dino yau Antonio Griezmann kenang ban yo sign yau Cristiano Ronaldo hagajaka jemu. Hakoi pat ku kubor hak jingilek kai perlok kum kadak kre ya ke lumpung yalek kai hak Bundesliga kum juro hak English Premier League ke jingilek kai perlok habedeng ke Man City bat ke Bayern Munich ke jingjop kelawan syaka Man City leng baka kol bala tep daw Erling Haaland dang kemenit kadar leng baka bol ke bala penbo daw Jack Grealish leng baka niki shikol kalabiang ke Man City ban job ya ke Bayern Munich. Haba pasyo Erling Haaland daw rangalek kai bami hi nakalik Bundesliga nak klub Dortmund dan penyeso mentah ka semoy syaka Man City. Udai ro rangalek kai bala tip ha Jepang Bayern Munich dai leng bajungku Man City kala job ya ke Bayern Munich. Hakawai pat ke jingilek kai parlok kum kedak kum kre ke lumpung La Liga ke banwan poi hak tayo ke banwan. Hapdeng ki art ligi klub barat pa hak di lumpung kata dai ke Real Madrid pat ke Barcelona. Ke Barcelona leng bak kol bala tep ke Rafinha hak ke ba artnyo kelebiang ya ka ba rem ya ke Ren. Hakari ke jingilek kai rangalek kai bedak syusan Barcelona Robert Lewandowski ulo bat mi madan hak ke jingilek kai. Kani dai ke jingilek kai ke ban kong yang ni rangalek kai nado bawan bat penyeso syaka Barcelona. Di perlok tang kini ingin si kendo pada aku baik video kublai shibona.